Agent 5-0! Napalabas, nagpamarang amay sa bakasyonista ni Leonardo iti probinsya na kay destinuan na. Nagabang nga ron ni Leonardo iti balay nila kay Kulas. Nagpaspasyar dagiti dua iti sentro ti ili ket nadlaw ni Leonardo ti kinaado dagiti internet cafe. Iti may sangal daw apan nag-internet ni Leonardo iti ili. Adday masideg amang idijaya ken kuana iti babae. Kalpasan dayta. Nagdamag ni Leonardo ken Nicolas no am-ammo na ti agnagan iti Romana. Iti sabali a bangir kinumustamot ni Romana dagiti negosyo na kanilani. Itagagayem, denggen nyo titulo iti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Madam, saan la aday ta? At dapay dagiti babae tayo ababayadan iti bangir a pwesto wenno iti internet cafe. Wadlani, iso ano dimtengan ti kastoy arabi? Maumong mutin dagiti lalaki ama pan iti internet cafe. Katagur uray mutin dagiti babae tayo ijay. Amuyo, madam. Adda ka barbaro a lalaki itay agsapa nag internet. Damok la makita day chay. Guwapo? Kan mayat ti pamagin. Artistahin ako nada iti Tagalog. Kat? Injaya at iti babae ngam nagkadkad. Panagkunak ket bak nang daychay. Nadlaw ko iti langana. Kasta ka di? Wan, madam. Naibaga namat ket di kanya nga agsublinto. Talaga na ka iti gwapo, Lani. Uri asino a babae. Agtarigagay iti gwapo a lalaki, madam. Sa bagay, maawatan ka? Uray may saka a bugaw. Napintas ka, Lani. Mayat ti pamagim. Siyempre, iso nga rod nagtarigagay launay di Amerikano akachat ko ang makakita kanyak iti personal. Tanapintasak, madam. Oh, di agsarak kayo. Paumayam dito'y pagilyan tayo. Nagsaritahan ng data, madam. Ginapot no na, agkita kami manan inton madamdama, babaan iti internet. Nala, mapan ka ni di second floor. Bantayam dagiti babae nga da iti cubicle. Ang mga ano da pakasapulan da ken ka, Lani. Dito yan, talopay! Tuwapay dito, tuwapay! Ni, nakitsinda kayo magayam tatang. Wen, bile. Sa akong ti sumarunong agkarga tatang. Paayon nyo biitan. Kaiso pa dya pagpletiyo iti sabali a driver. Iman nga raw. Dagasintan to pa dya, ginatan kong naabunaw. Awan na tatang. Ay, iwan gayam. Asino dya lalaki dya balayo? Ni Leonardo. Apay. Awan ti inis istorya kan ka ni Jana, may papan ka ni Leonardo. Awan magtatang. Bakasyonista ni Leonardo, photographer. Anya? Agbayagpay ka nung dito, ayan tayo ta, agal ala iti clips kuna namay. Aya. Nasingput da jata aw ta na parabor. Hindi na minsan, tinikan na iti limagasot ni Jana. Ay, isumot lagayam nga denggatang ni Jana iti manok alinuto na. Wen, mababainak pa nga rod ka ni Nardo ta, nagdakil tintin na ka ni Jana akwarta. Damdamaga kini Jana no sa dino tinangalana iti inggatang na iti masapsapol mi. Naglibak mag. Gaya. May bulderyo tinangitan. Naglukon na Jana ta di nagayam yung bagbagakin ka. Untatang. Inapanak pa ya. Dagulitak ka no. Una yan. Nagbasit na ba? Nagtipagapapaan niyaw. Sa akong tiyag karga tata. Mabit lang ha. Kay paradak ti jeep. Nakapalas ka ba't pili? Agdan sakit di pagnam ah. Inawis nak ni pari Junjun. Adda mangar kila iti jeep aman manihuag. Yintriga madagos kanyak ti kwarta ah. Igatan ko iti masapsapol dito'y balay. Unay ka matin bakit? Jak pa ilan nakaruruar. Day talakwartan ti bagbagam. Ay, agsaksak bayak lang.
Tama ano pag ginom mo lang. Apay, naibusan dyan intad ni Leonardo ken kakwarta? Ha? Adaya mo! Ay na, namuakon kinitatang ti panangitad ken ka ni Leonardo iti limagasot. Wah! Awanan ah! Nagastos ko! Bakit? Kwarta la ti linahon ti panunot mo. Ay naapo, saan nga agbiag ti tao nga awan ti kwarta na? Bidot day tarason. Pudnanot! Wen gayam, masapaak amapan makitsenda inton bigat. Isu nga ikanak iti pakitsendak. Hun ka di. Ikan ka apaman ang maalak ti bayad ti arkilak itarabi. Duwa gasutla ti pakitsendak. Jak makagatang iti kayat ko agatangan. Uy, Jana! Na, nimot lang iti nangayab kanya. Umasidagak man iti ayan na. Oh, Jana! Kumusta kan? Nabayag adi ka nakita. One classmate. Kunak man nanapan ka iti Manila? Ay na, may salatawan ko ijaan ang good. Jak maanusan ti trabaho iti pabrika. Kasta aya. May mayat ti trabaho ita, classmate. Agtugtugawak la, nundakkel agatad ti sumsumrek iti bank account ko. Ha? Ni, apay, aanya trabaho? Cyber sales. Anya? Saan la aday ta ti trabaho kin ni madam? Sino ti dagdag madam? Ningin, Madam Romana Balito. Saan ka di agay mo pa'y day di abakat? Uwan. Ada ka di dito Pilipinas ita? Wan, nagbalik bayan. Kadwa na ka di asawa na ahapon? Saan? Nagbati di Japan. Nagbakasyon ni Madam. Kaputan ang ipatakdermanin iti sa bali ang negosyo. Ay na, nagbak ng itan ni Madam. Kasta ka di? Jana, tumalikod ka man? Ni, patalikodan na. Basta. Sige. Wow! Napintas lata ti pamagim classmate. Ngam, Apay anak sinay ka. naglusyang ka nga kawas. Ha? Jana, iti day ta pamagim. Mabalin mo ti bumaknang. Anya? Wan, Ay, di ka maawatan, Lani. Kasano ko maabumaknangak? denggan na, kailawlawag ko ken ka, Jana. Inyat aramidan ni Jana. Itay pala itayan ti sarming. Pasaray umisang. Aprosan na pa iti barokong na. Apa yan? Nagipadpadas pa iti napipinta sa kahos na. Nasidga man. Jana, inyat araramidem. Saan na maibagay kanyak dagiti akawos? Sa bali man ngaminan ti uso ita akaw kawos. Sa dino ti papanam, tapay nga gisusuot kay ti napipinta sa kaways. Pagbaknangak ti papanak. Anya? Gumatangak langan iti napintas abadok inton bigat. Awan pangalaki ti gatang mo iti barwa kaways. Imbagak aya nga ikanak bili. Adda kwarta. Anya? Imutang ka kini Leonardo? Saan? Di ka man damag-adamag tamarang-rang. Nangalamar iti kwartam. Basta. Madagilimod ka talaga dyan. Dahita ti madigan ka. Di nagpaglaawan bili ha. Maibabain ka lang kadagiti karuba no ipukkaw ko ti kina-irresponsablem. Jana. Uray dagiti lipstick ko napudpuden. Gumatangak matan inton bigat. Kasla nagado ti kwartam ah. Ay ado ah. Kun umadun tupay bili. Ipariban kun tumatan ti boko inton bigat. Anya? Tatang, ibatik pa ilakada kayo dagiti duang anak ko ah. Nay, apay, awan ti mga wir kadakwada. Awan tatang, papanak mo nagpasada. Sayang ti aldaw. Apay, napanan ni Jana.
Napan nagpapintas tatang. Anya, Mapan ka no gumatang iti baro abado na. Ken agpariband ka no. apay ada kwarta na. Dak nga rod mo no sa dino. Wano asino atao ti imutangan na. Taado mat ti kwartana. Ay, nagrigat lang aro doon ti adabiyag. Maala na pala ti agpapintas. Dak amo ken kuha na tatang. Nagsapari mo ar. Siyempre, ada kwarta na, di sambutan na ti rumwar. Mala, sakpay lang aro ti mangkita kadagiti apaw. Ibati maun. Ay na, nagpintas ka talaga, Jana. Agyaman nak iti impautang mo kanyak, Lani. Nagatang ko dagiti mausar ko. Saan aparikot dayta? Tabayadam tumot kanyak no adanton maawat mo akwarta. Ay na, Lani. Agpadatan anapintan. Siyempre mo ta. Kan, nakasagana kan? Wen, Mala, umay ka. Mapanta iti cubicle. Isurok kan ka tirumbang nga aramidam. Ala, sumrat ka. Lani. Apay, agnervyos ka? Saan? Di ka madanagan. Isuro ka pa nga umuna no kasanong operatan ti computer. Kalpasan na, iyam-am mo ka itigayam ko abriton. Ang dagayam mo ang Briton? Wan, gayam matlaang ti boyfriend ko, ni Stuart Cruz. Kasta ka di? Basta daytoy ti tandaanam. Noan niya ti kayat nga ipaaramid kan ka, aramidam, tapno bayadan na ka itidakkel agatad. Sana parikot day Lani. Day taman ti kayat ko kan katapalaban ka. Syakpay? Ay na, baknang day di abriton. Richard Seldon tinagan na. Businessman. Iso ang mabayadan na kay tidakkel agatan. Aramidot ti amin, Lani. Kaya't kumatan ti bumak na. Angan, kasanon numaamon ti asawam day ting aramidam. Oray pa'y maamuan na. Irresponsable mo't lang asawa. Ay na talaga abilibak kan ka, Ajana. Mala, agtugaw ka dito isangot ti computer. Kat isuro kan itirumbang nga aramidam. Rabin tatang. Di mo't la sumangputan ni Jana. Surusuran do nga ubeng. Inapay panunutan dagiti anak na. Imbaga na la ita gumatang iti bado na. Ita, narabyan mo ten. Sabi nungatan nga iti pangsurutan ta. Tatang, uray suruten ta. Di tamot laamot ipang sursurutan ta kinkwana. Kilat na iti nga aramid na. Agas may tagumatang iti pagpapintas na. Kitawan mo ti amo kapapananawan o atindaran na. Tatang, Ala, urayam latan barok. Agawid mo't la dayjay. Nagbayag ti kasi ang biyag, Lani. Nabayag ajak na padasan pinag-happy. Rugrugi pa ilagay ito Jana. Apaman ang makapagsalita kayo kini Richard. Agkit daw ka iti kwartang. Talaga akasta ti aramida. Makumikom ka ng itay ni Richard. Isa nga, inton bigat lang yan ti panagsasarita tayo. Iti napaot. Ay na, nabartag ka talaga na. Sika, ti kasarita na. Saan asya? Saan nakakaraman? Anya ti imbagak ayakin ka. Panagsasarita tayo itinapaot ko naman. Ayan. Malis, agpapas ka kita nga ginong itiara. Siyak di makaamin mo. Kapay ti aggastos italani. Hindi ka madanagan ta. Siyak tumat mangilibrigan ka. Una, ngami. Aduntun ti kwartam akas kanya. Yani. Adam, parikot ko. Anya day ito? Awan pa'y bank account. Gasa na, may patuludan na kiti kwarta ni Richard. At awan pa'y account ko.
Ay nasa na parikot data. Siya ti makamo. Kabayatan nga awan pa'y ti bank account mo. Ti bank account ko pa'y laang ti usaram. Agyamanat ha? Agyamanat, Lani, ha? Tatang, talaga asa na nagawid ni Jana idirabi. Anya, Matanagan akong tatang. Kailangan itaramidin tayo. saan pa ilang agawit iti lasod ti 24 oras. Ipakaammo tayo kadagiti pulays. Yaman ta ni Jana. Nay, Nay, ada nagsardang a tricycle iti batog ti balay tatang. ini nga tadyana, di bimaba iti tricycle. Una yun tilangana asimbang pait. Una yun tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno mapasamak. Gagayem di uliwayan adenggan, tituloy ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Saga ni Yalong Bolyeser ken iti met direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.